Toi whatalo whatu ili, ia te oela uo ili nei tai hao. Ia matalia fia mai oe i le Sauniga o le launga ili nei tai hao. O le launga ili suafa mamalu o lo tātou Atua sili ese. Lau whai atu la tātou te talo. Le Atua whetalai mai a la Luafitu. Tau lava ina ia whao ngai nā ua se mea whai ngā ruenga mo oe. E wha iloa atua i lo fina ngalo mo tangata. Te talaina le Atua le amanoa i le lātou whaafonga anga mo lātou fina ngalo. Ia mawhai o no mātou ilo atu la Luafitu. E ala i le feau le nei tai hao. Talia i mātou o lo swafa o mātou ole mwala au tuai. Amen. Whaau tuina la uoe le launga o le tai hao le nei ini upu mani se swafa i tau e whapenei. Ia i loa le lei le taimi. Ia i loa le lei le taimi. Ma yason se mwai atu nei na o mawai se i meli. Mai se tasio o wo e whapelepele i eilo loto. Ilo tātou motu atua oi i Samoa. Na ia fesili mai ai se fesili whapenei. Whai feau. E mo i o whaalongo ua iei le COVID Amerika Samoa. Sa o tali atu ina ia whaamaonia i oe la uo. Ua iei i Amerika Samoa ma ua le toe sa o loto Amerika Samoa i li teimili nei. Whate ia uina ua toe meli mai si uso ma whapea mai. Whai feau. Tau tua nalo Aiga. Ma iau tau saunga le muli nei taimi a ua le mautinoa. Po le ale nei taimi ua tātou iai. I le tele o mau whaafita auli. Mai tau mai la uo. Le whaamtalanga lea. Ia o tau saunga le mu. Ma ia whae tete. A ua o tātou le mautinoa. Po le ale nei taimi ua iai le tele o mau whamai. Ia i loa le taimi. La uoe. E iei lo teltonunga. E iei foi nisio le Kanesia. Ma nisio le malo Amerika Samoa o sila ma mai mo mai. I le taimi ua whasangai ma whaafita auli e peo no o mai le whaamai ele o Amerika Samoa. O lea foi se fesili. Whaamata o le ale nei taimi ua tātou soifua maola mai. Maola ai. O le ale nei vai tau ua tele ai nei whaafita auli. O te fia te tai oe la uo, i le tali le tuspa ia i le tai au nei. Tusi o whaalinga o lona mta upue ono. O loo ta ua i le Atua vai ngā taimi o le tala whaasolopito o le tangata malona soifua. E fitu vai ngā taimi o loo ta ua i le tusi o whaalinga a o lona mta upue ono. E te maua le se, taimi ona e whaitau le iai, a lela utau mwhai e whaasoa i nātu. O le taimi mua. E te maua e le tusi o whaalinga o lona mta upue ono, o lona whai mua ma le whai upue lua. Whai mai ina ua te talaina le mau whailonga mua. O na wa ai atua i leo o Ioane whauta, o le solo fanua sina. O le alo na winga. O le taimi ma le vai ngā taimi na soifua ai tangata i le mamā o le tala le lei. Taimi o le sao matonu, le taimi o le ali whaola, ma ona soo, ma abu apostolo na iai. Taimi o le manino, le lei le tala le lei, e le ai se mea e luangi ai. Ina ua maliu le apostolo muli, i ona taimi o le sol fanua pae, pa ona taimi o le vai ngā tau o le mamā o le tala le lei. O whai mai leo le whaalinga o lon tau poe ono whai upoe tolu ma le wha. O na ta tala leo le isi wha mau whailonga, whauta, ua i loa atua Ioane, o le sol fanua lona lua, o le sol fanua mumu, o le vai ngā taimi lona lua lea la uoe, o le soifua sa iai le tala whaasolopito, lea te soifua ma o wolai, o le sol fanua mumu, ua filongia la ngona o tangata. Ua iai le fefe ma le popole. Aisea,
a e filifili e te tausi pea ia o onga moni ma le tonu sa iai i le Ulua'i taimi o le tala le lei whakerisiano ma Iesu ma apostolo mo na so. O le tali, o le maliu, ma le masa o le toto. O le winga le na o le sol fanua mumu. O le taimi ua ofi mai le whaamalingi toto pe awhai. E te le muli muli ia o onga a e sa ta ua o kerisiano whaafolinga. Male ekalesia, male malo. Lona tolu vai ngā taimi, whaalinga e ono lona whai upo e lima. Whai mai li tala le apostolo. Ina ua tatala ina i le langi le whaamau whaelonga e lona tolu. Ona ia wa aia lea whaauta o le sol whanua uliuli. Ua uma le pae pae. Ua uma atu le mumu. A ua sau le lona tolu o le vai ngā taimi tonu lea. Ua ofi mai ai tū maanga whaapaupau ma ua filongi ai o onga moni ma le lelei sai ai o le tala lelei. Ua a mata o na le mautonu tangata po o fea ea le sao ma le tonu ma le whaamaoni. O le taimi ua filongi ai le a onga o le tala lelei. Vaenga lona wha. Ina ua tala ina le whaamau whaelonga lona wha. Fai mai le whaamtalanga o na iloa tua ile le apostolo. Whauta o le sol fanua samsama. O le ingoa o lea sol fanua ma le sa titi ai. O le oti ma seoli. O le alona winga. O le vai ngā taimi tonu lea ua tua na i atu le ofi mai o onga e filonia ai le tala le leia le atua. A o na i le vai ngā taimi ua matua o lo pala lava le moni ma le whaamaoni o le tala le lei. I tū maanga whaapaupau. Vai ngā taimi na e wha. E te o mai i le whaalinga e ono lona whai upo e lima. O le vai ngā taimi lona lima le nā. O le taimi e whai mai na i loa tuai i oane i na o te tala le whaamau whaelonga i lona lima. O a nganga o i la tau o e na oti whaamaturo o no le tala le lei. O tau alanga o a whea ea le atua e te tau i mai ai lo mātou toto na masaa. O lona winga o le taimi lea, o le taimi o le tausanga o le pongi saa. Taimi e tā ua e tangata o le tala whaasolpito e 5 miliona kerisiano na whano ai lo lātou soifua. Taimi ua tuanai, taimi ua mawai atu. E te o atu i le whaalinga e walu whai upu mua mua. O i e te mawai le whaelonga numero fitu. Ma le taimi po le vai ngā taimi i numero fitu. Whai mai le tala le tuspa ia pe a whai te sue ia i se taimi. O na te tala ina leo le whaamau whaelonga numero fitu. Whauta o ili ngā pu e fitu. Ma ipu o le toa sa e fitu. Whatasi ma le toia fio whaalua mai o ke riso. Vai ngā taimi na e fitu. Tasi o le taimi mama, lua, taimi wofi mai le maliu, tolu, wofi mai ia awa onga se, fa wolo palaina le tala le lei, 5 o le taimi o le sawaina o kerisiano, male numero fitu, o le taimi e toia fio mai ailo tātou tua. Te manao e te whaafonga mai la uoe. O le vanga taimi lona 5, whaalinga e ono whai upuiwa. O le taimi lea o le sauwanga o le au kerisiano. O le taimi ua pasi, o le taimi ua tuanai. A o le lona fitu, o le taimi o le lumanai, ua fio mai lo tātou matai. O le a le taimi lea te soifua ma o wolai, au tu o le launga, ia e loa le leili taimi. O le fesili, o a vai ngae, o feo se vai ngae taimi e fitu nei ua whaaso atu o loo e soifua ma o wolai, o le tali. A whai o le whaelonga ma le vai ngā taimi numero 5 o le taimi o le sawaina o le au kerisiano 5 miliona e na whanoi. Ai o le lumanai e a fio mai ai Yesu. O lona winga e wholinga mai o le taimi le te soifua ma o wolai. O loo ta soifua i le vai ngā taimi numero 1. O le taimi na le ta ua le tusi o whaalinga o lona ta upo e ono whai upo iwa. A whai Yesu taimi o na e whai tau le iai a le lau whai tau inatu. Whaalinga o lona ta upo e ono o lona whai upo iwa. A
Na ui loa atu foi ua tatalaina e ia le whaamau whailonga lona ono. Whauta foi o le mafu e tele. O le la foi ua liua ua uliuli. Ma le masina ua liu toto. Whaafonga mai la uo peleina ma le kalesia. Ina ua tatalaina le whaamau whailonga lona ono. Ona wa aia tuaile o le apostolo whauta o le mafu e tele. Lua ua liua le la i le pongsa tolu. Ua liua le masina ma ua vea ua liu toto. O le ale teimi lea. O taimi o whailonga. Paafonga mai. I tuatu o le numero ono. Whailonga numero ono. O lo o iai le whailonga numero fitu ma le vaenga taimi numero 5. O le taimi o le sawaina o le aukerisiano. Ai luma atu o le whailonga o le vaenga taimi numero ono. O le taimi o le toe fio mai o kariso. La uoe o lona winga o le taimi le te soifua ma o wolai. O le taimi o le whaamau whailonga numero ono o le tusi o whaalinga. O le taimi o whailonga. E tua oi le taimi o whailonga. Ma le taimi e a fio mai ai lo tātou matai. Po le vaenga taimi numero fitu le ta ua le whailinga a lon ta upu e walu whai upu mua. Whai mai le whailonga numero ono. Na o i loa o whaamau whailonga tasi o le mafu e tele, lua, o le la ua uliuli, tolu, o le masina ua liu toto. O whailonga ia na wa aia le apostolo na ia i loa ai o le vaenga taimi numero ono le soifua maona ili taimi nei. E luma na i atu o le fio whaalua mai o le Mesia. O le fasili. Na tau mai e le whenga inga tuai. Ai pe mata fo i o tala noa i ai Yesu. Whaafonga mai la uo. A maua sau taimi o na e su ele i ai. Yo e lua lon tau po e lua lon fo i po tolus funmalitasi. Na valo ia mai ai o elu vaenga taimi nei. Taimi e tua oi ma le fio mai o Yesu e iai whailonga. Whai maile i o elu alon tau po e lua fo i po tolus funmalitasi. E mua o na whaapou liulingia le la. O na liu toto leo le masina mai ai mapfui e. O na so o lea ma le aso tele o Iova. E te o mai le luka alon mta upo e luas funmaltasi alon fai upo es funmaltasi ma le luas funmalelima. O lo o ieli whaamtalanga Yesu na ta watu i ona so. Ina watu ona so o ma fesili a te ia lea li ie. O a fea ea le aso e te fio mai ai. O le whaamtalanga le nei el tuspa ia la uoe. Tusi o luka alon mta upo e luas funmaltasi. Ia alon fai upo e luas e fulu malelima. Fai mai e iai foi whailonga i le la ma le masina ma fetu. O i le lalo langi foi le atua tuvale ono uma male fememe ai. E foi le sami male so. Wautou whaafonga i eila uoe. O lo o ta umanino mai le tusi o whaalinga le vai ngā taimi lewa e soifua ma o wolai. O le vai ngā taimi o whailoilo. O le vai ngā taimi o whailonga ma mea o le atu tupu ai. Awa uma fo i ona tautala ia Yesu le na e whaafonga mai o tauloto i nātu ma whaita watu. O le taimi e iai mafue. O le taimi e iai lolonga. O le taimi e iai le liwanga o le la e vea mo pauli uli. Ma whailonga e tutupu i le masina. Tautala iai le apostolo i oelu. Ta ua ele ali whaola i lana Tuliatu le au soo, a o lea ua tau mai e le tusi o whaalinga. O le taimi lona ono le na, e uma lo le lona ono, o le luna fitu o vai ngā taimi, ua fio whaalua mai ke riso. O vai ngā taimi na e fitu, la uoe ua whaamatalatu mai le afionga le atua. Ua wha ta oto mai ai e le atua, le vai ngā taimi o le te soifua, ma o ngola i le taimi nei. E le o le taimi o le solfanua sinsina ua pasi. Ua pasi le taimi o le solfanua uliuli. Ua pasi le vai ngā taimi le whaatusa i le solfanua mumu. Ua pasi le vai ngā taimi whaatusa i le solfanua samsama.
e tate leo soifua maola i le taimi na maliu ai le 5 mon tupu miliona i sauanga. Tate le iai fo i le whailonga ma le vai ngā taimi numa Luafitu o le taimi e fio mai ai Yesu. A o le ala le vai ngā taimi le te soifua ma o wola ai, lea ua tau mai e le tuspa ia tali, whali ngai ono fai upoiva. Na ie i loa atu whaamau whailonga i li langi. O le mafu e tele, o le la ua liua ma pouli uli, ma le masina ua liu toto, o fōlinga o le numero ono, o taimi o whailoilo, o taimi o whailonga, ua tua oi le numero ono, ma le fio mai o Yesu, a e fesili mai la uoe. Fai feau, o le ala le taimi le te soifua ma o wolai, la Tuliatu la uoe. O lo e soifua ma o wola, i taimi o le vai ngā taimi numero ono. Ua leo toi mamau ono e se e atulei le vai ngā taimi numero fitu. O lo ta ua mai i le whaalinga o lona mata upu e walu, o le taimi e fo'i mai ai lo tātou matai. A e fesili, e eise whaamau ninga ua tātou iai i taimi o whailoilo ma taimi o whailonga. Lea na o ta watu na valo ia mai o elu i taimi o le whenga inga tuai. O la i o elu e mua mea ia tutupu e liu toto le masina. E liu i le pouliuli le la e iei mafue a e muli mai o le aso tele o Iova. O whailoilo e mua a e muli mai le aso tele o Iova. Tau tala iai ke riso. Le asa o whaitau inatu. E iei whailonga i le la ma le masina ma fetu whaatasi ma le mafue. A e fesili mai, e iei feau se whaamanianga, whaamaoninga o ia whailonga. Tali le la au tau mawhai e whailo atu. E le mawhai ona e wā ili na o le tuspa ia. Ai te le wa ai tala whaasol pito mea na tutupu ai e whaamao ni ai le vai ngā taimi lea e te soifua ma o wola ai o le vai ngā taimi lona ono o le whaamau whailonga lona ono i tala le tuspa ia o le taimi o whailonga e whailo mai ai e leo toe mamao le vai ngā taimi po le whaamau whailonga numero fitu le toe fo'i whaalua mai o ke riso. O ala ni whailonga ua tupu fai feau. Fai maili tala le tuspa ia, e iai mafu e te tele. I li tala whaasol pito pe a yeise teime te alua i sue ia World Encyclopedia ma e vailunga le kuko e te maua ai. O Novemba i le aso mua, i le tausanga e tasi le afe fitu se lau 5 i tutono Europa, ile a aitele ta uo Lisbon i tu tono Portugali. Fai mai o le aso lea na whaamauina i whaamaumaunga a tangata popoto. E iwa tesi ma le valu magnitude le malosi o le mafue e na luluina. Fai mai na vete le palapala se tulou, ngoto i fovaenga i lalo Europa, ma lepe i lalo le tele o fala i tutono o Lisbon, e ono ili se 10 minute o lulu le mafue e fai mai ele i aise mafue e mua, talu le lalolangi e pei o le mafue lea. E ono ili se 10 minute o lulu, vete le lalolangi, noto i fo i lalo isi vaenga o le ele, fai mai ina ua le mafue o na so o le mal tsunami. Matua i faa le anga ina lava le aio Lisbon i tutono o Europa, Portugal. Fai mai lo le tala, se lau lua se 5 afe, soifua na fano ma mau mawai. O le ale tala le tuspa ia, fai longa e ono, o le taimi ma le vaenga, tau le te soifua ai, fai mai le tala yo ane, na ia vaaya e iai mafue. A e vaai le tala whaasol pito, e le alava e te whaamaungi eina, e le ngata i le tasi le afe fitu se lau 5, a o le alava e tutupu, taluai nei na o tātou whaalongo ai le mafue e tonga, whaatasi ma le maunga mu,
o mea ia, o whailonga, o whailoilo, ua tua oi male whailonga numero fitu o le fo'i mai o ke riso. Mea lona lua. Whai mai o ane na ia wa aia i le whailonga pol whaamau whailonga e lona ono. O le la fo'i ua luiua mapongi sa. O le whaamtalanga tangata Amerika. I le aso se funuma le iwa o me i le tausanga e tasi fitu valu o. Lua se funuma le 5 tausanga muli talu na uma le mafu e tele lea na lulu tutono Lisbon. Whai mai le tala. O le te ala i titi lava o le iwa i le taiao. Ua usu tangata i ngā luenga. O ta maiti a onga i a onga. O ta mamati nā mātutua i ala tu te mawhaiva e masani ai. Ua tei ina ua vaia. Wa nga e maise au teri lava makawa ina ai malo Amerika. Ma pongi sa atoa ile na vaenga o le lalolangi. Whai mai le whaamtalanga o se aso eselea. Te sila fia le leila uol tangata le suafa ya George Washington. Lea e whaingoa ile lau mua Amerika. Washington DC. Whai mai lana whaamtalanga o ia sa tau li taua ili tausanga lea. Tasi le afe fitse lau valus fulu. Whai mai lana whaamtalanga e le ngalo ilo na mafau o tau li taua le ta ua o le Revolutionary War mo Amerika. Ua te i la tau i le solo mai o le pongi sa tele. Ma kawai ma ua le loa se tasi e peila wau leisi po e masani ai. Whai mai lana whaamtalanga na ia whaalongo ina ua tangi alisi. Tala lea al Persteine. Na ia whaalongo ua tangi alisi. Na ia whaalongo ua toe foi manu whelelei o lato o whanga. O manu vai wha ua toe foi me masani o na mumoe ai. O tangata ua foi mai a lato ngā luenga. O tangata saile a onga ua foi mai a lato a onga. Aisea ua malosi le pongi sa na kawai nai i New England i tu tonu o le malo tele o Amerika. O taimi o le whailoilo. Lea ua tau mai ele tuspa ia la uoe, o le taimi e le ngata o mafui e, a o le taimi na liuai le la mapongi sa. Whai mai le tala a Washington e. A o iai se tala e le ngalo ilo na mafufau. O le tala lea. E le i tea e se atu le iwa mai lo na mafufau ua usu tangata i ngā luenga mawheau. A e toi a ngai mai le pongi sa. Ua whaamaonia i li tala le tuspa ia la uo. E iai whaailonga o whaailoilo. O le la e li liu mapongi sa. Ua e iai ma o iai. I le taimi numero ono i le tala whaasolpito le soifuanga o le olanga le tat soifua morai. Ua so o matua oi ma le vai ngā taimi po le whaamau whaailonga e fitu o le toe a fio mai o ke riso. O le si vainga whe mai na vaia tuai le apostolo. O le masina ua liu toto. Pea whai e te alu e sue le asolea. Whai mai le whaamtalanga o le asolea sfunuma le iwa o me i le tasfitu walu o. Na liu pou liuli mapongi sa ili la. E te ala i titi le whao le fiafi. Ai toi wa aia uoso mai le la. Toi wa aia i tono Amerika uoso mai le la. O na toe ngoto atu leo le la. Ai oso mai le masina. O le masina na wa aia e tangata o New England le polea. No lato wa aia e le o le masina le e masani ai. No lato wa aia fōlinga o le masina. Ua mu toto. Whai mai leo tangata. Awe, ua sui fōlinga o le larolangi. Pei iei se mea o whailoilo o le atupu. O fōlinga ia o le taimi ma le vai ngā taimi le te soifuai. Ua tau mai e le tuspa ia. O taimi whailoilo. O taimi e tua oi ma le vai ngā taimi numero fitu. O lono inga, ua iai le mea e te tau na whaia e le tangata soifua, ma le tangata kirisiano e muli i a kiriso. E la uoe. Elena o le pauna o whailonga na tau mai e Yesu. E iai whailonga na tau mai e Yesu e matua whaamao nia le iai la uo. Le vai ngā taimi le te soifua ma o wolai. A e fesili mai, o a e nisi whailoilo. A maua sau taimi o na e whaitau le ili maulea. A lela o whaitau ina atu.
Luka o lona mta o poe luas fun maltasi. A o lona fai poe se fulu maltasi, whaafunga mai. E iai mafu e te tele I lea mea ma lea mea. O onge foi, ma wha mai. Ma wha I te ite, ma wha I longa te tele mai le langi. O to whaafunga mai le kalesia. Wa e iai ma e soifua I le taimi lea na whetalai iai Yesu. O le taimi numero ono, o le vai ngā taimi e so mo le fitu, o le taimi a tofa e fo I mai e ke riso. Fai mai Yesu e iai wha iloilo, e iai mafue, e liu toto le masina, e li liu le la ma pou liuli, ua tu tupu mea ia. A tu tupu o na e fisili lea, o le ale vai ngā taimi le te soifua ma ua lai, tali la woe, wa e le vai ngā taimi numero ono, ua toi tasi le vai ngā taimi le te toe, o le numero fitu, o le foi whalua mai o ke riso. A e fisili mai, ai sea ua whaasoa I nei vai ngol tuspa ia, la woe. E le manatu le tua e whaafua se ia, le o atu matupu le vai ngā numero fitu o le tala whaaso le pito le laulangi, e te le isi la fia le taimi le te soifua ma o wolai. Wa toi wha manatu mai e le tua ia te oela uo, lau e ka le sia I le tai aole nei. E le ngata o wha ilo I me tupu I le nā turo le olanga, a e whai mai le tala Yesu, e iai ma wha mai. Ia, le ala ufisili atu. Na iei se wha mai li teimi ua whano, ua iso I tangata e tau su e sona fo. Mo I lava, a e na maua lava le fo. Le wha mai le ua sau nei. Wha mai e o mai lava I le so, o lo tau sa ili tangata ata mo mai e sa ili se fo. O le taimi o le wha ilo whai mai Yesu, e iei ionge ma wha mai, e tu tupu mea ia. O le taimi le nā, o le vai ngā taimi numero ono, o lona winga, e leo toi mamao, a e se e atu le vai ngā taimi numero fitu, o le aso e a fio mai ai ke riso. O le ala se tala al tuspa ia, whaafafonga mai la woe, a e fesili fai feau ai se a walai o na whaasoa mai meria. Ina ia e iloa le lei, ma o iloa le taimi leo e te soifua ma o wolai. Ona fai mai lo leo Yesu, ile fai upo luas fun male lima, au mai ala ta whaasoa ilo na tau whai unga, lona fai upo luas fun male lima o le luka ale luas fun male tasi o lo whapea mai e ili fitalai ngā Yesu. A fua o na whaia o ia mea, ia tepa e o tō ulu ilunga, ma ea ilunga, a wā ua lata le toia fio mai o ke riso. O le tala lea Yesu la woe, fai mai Yesu a tutupu mea ia, a fua o na iei whailo ilo ia in la tura o mea ma wha mai ma leonge, ia eiloa, ua sosoo ma lea fio mai o Yesu. Le whailonga ma le vai ngā taimi numero fitu o lo ta ua I le tusi o whalinga. La ua, o le mafuanga leo ua manatua I le atua e whasoa tu le vaenga le nei. A whai o e whesilisili. O le a lea vai ngā taimi o le soifuanga ua e ola ma o soifua. Ua e soifua ma o wolai. O le tali e le tusi pa ia la ua o le taimi ua tusoo ma le fio whalua mai o ke riso. Ua iai whailoilo, ua iai whailonga o mea tutupu, a ua iai ma whaamai, o le tali lau lau fisili, o le iai o le whaamai Amerika Samoa, o le toe whaafangu lea, o le toe whaamanatu lea le atua, ua e soifua, I le vaenga lona ono, o le tala whaasolo pito le lalolangi, ua leo toe mamao, a e o atu, I le vaenga lona fitu, o le fio whaalua mai o ke riso. La woe, e leo a u leo ua tautalat. A o le atua leo ua toe wha manatu mai a te oe la uo e pele ili fina ngalo o le atua. O lana toe tata longo lea, o lana toe wha manatu le i a te oe. O mea I e tutupu ma wha ilo I e tutupu. Ua e soifua I le vai ngā taimi numero ono. Ua uma le mua, ua uma le lua, ua uma le tolu, ma le wha ma le lima. Ua e iai le taimi numero ono, taimi o whailonga, taimi o whailo ilo.
e tua oi ma le taimi e fo'i mai ai lo tātou matai. A o toi whai mai le tua la uoe. A tu tupu mea o na ea le ilunga o tō ulu. Mau tō iloa ua whai tutoa le a fio mai o lo tātou matai. Whai upo e tolu sifunu matasi o le luka e lua sifunu matasi o le au whai tauina atu. Ia whaapea fo'i o tō, pe a iloa e o tō ia mea ua tutupu. Ua iloa e o tō, ua lata le malo o le tua. Ua tele whailonga. Ua tele mea ua tutupu le olanga le nei e tau mai e ia te oela uo. Le kalesia le tua, ma le tunu o Amerika Samoa. A ewa ai mea ia tutupu. O mala whanatura, o a wha, o lolonga, o mafuie, o maunga mu, ma le tele o mea wa tutupu le nei vai taimi, ua lava le tau mai a te oela uo, ua e soifua i le taimi e tua oi ma le taimi numero fitu. O le numero fitu, o le taimi e fo'i mai ai lo tātou matai. A wato e whetalai le tua mo oi le tai au le nei, ma le nei aso la uo. Ia e toi ma fau o mea ia tutupu. E iai fo'i ma whaamai e pei on le COVID le uo o mai lau ele ma lau fanau Amerika Samoa. Ua toi whaamanatu mai ai e le tua. O le taimi le e te soifua ma o wonai. Ua i taimi ua tua oi ma le fo'i mai o lo tātou matai. O le tala le al tuspa ia la uoe. E au noa ma se tala al tuspa ia e tau mai ai le aso e fio mai ai Jesu. Awa o ngā moni nā le tuspa ia. Whai mai le tala le tuspa ia o la Jesu lea. A tu topu mea ia. Ia ea i lunga o tō ulu. Ma o tō iloa. Ua lata mai le malo le tua. Lea ua tutupu la uo. Lea ua tutupu. E le whai mai Jesu. O le taimi ma le aso lea. Le ai. Ma tai o lom tau po lusu malfafo i po e tolu su maleono. Se taimi o na Jesu ele iai. Whai mai Jesu, a o le aso, ma le haitu aso, e le iloa e se tasi. E o lava ia ke risoia, na te le iloa, o lana tala, ua nao lo utama o le langi. La uo, o le utau manino mai Jesu, e le iloa e se tasi, e o ia te ia na te le iloa. A whai mai Jesu, ai a autova ai wha ilo ma mea tutupu, ia o tō iloa ai, ua tua oi le taimi lea tau tu soifua maolai, ma le vahe ngā taimi numero fitu, o le taimi e fo'i mai ai le atua. Se i o whailoa atu le vahe ngal nei. O le sau whainga lea ma le whaatulanga ina o le ai ngā atua, whaasolo mai se i o le tangata soifua. Mua o le atua le tamā, lua o le atua le alo, tolu o le atua le ngang paia, fa o le au angelu sili, me ta ua le nganu fa Britania Archangel, 5 o le kerupi, o angelu e ta ua kerupi, ono o angelu o le tua inga angelu e ta ua o le serafi, 7 o le tua inga angelu le ta ua le tusio whalinga mta o poe fa, fai mai, o ila tau ia, o mea ola e fa, e 7 le tua inga, ili sau whainga o le ainga o le tua. Whaato ao o mai loa le ili tangata soifua. Tau te whaafonga mai Amerika Samoa ma le kalesia. Na o le atua le tamana te iloa, a mata ia Jesu, sau le atua le alo, le atua le angangasa, sau i angelu silisili, sau i kerupi, sau i serafi, sau i meola e wha, e le ai ma se tasi na te iloa le teimi e sau a Jesu. O aila o aia o tate valo i ai matau le taimi sawa Jesu. Lawa, a whai e le sila fia Jesu, o lea ongal nal tuspa ia. Vai mai Jesu au tau i loa me ia watu tupu, o le whailo ilo le ia ea i lunga o taulu, ua lata mai le malo le tua. Vai mai leo Jesu, a ma vai ia mea, vai mai leo le whai po losu malfit. O na iloa atua i lea e ila tau o le atali o le tangata.
e sau le ao ma le mamalu tele o le atua. A ma vae loa whailoi ia. A ma vae taimi ia o tau mai e le atua. O na so o lo lea ma le taimi e fo'i mai ai lo atua. A whai o e tau fesili la uo, ai se ha ea nei wha mai. O le tali la uo, ua toe wha manatu mai e le atua o le taimi le ua e soifua ma o wolai. Ua tua oi ma le vai ngā taimi numero fitu o le taimi e fo'i wha alua mai ai lo tātou matai. La uoi, pe a whai e fio mai e suna nei. Ua tātou te leilo le taimi ma le tuaso. Ua e sauni mo le langi ma le ona e whaavavau. O whanaunga o le tua ia e tā pena nei. O whanaunga o le langi ia o sauni. Sauni au. Sauni lo o ainga. Whapena fo ila o ela wo. Sauni tātou uma. O le whanaunga o le langi. A o ile aso e fo i mai ai le tua. Ia tātou iai uma. Mau tātou ainga. Mau tātou e kālesia. Ma le atunu o Amerika Samoa i le langi ma le ola e whaavavau. E ala ona e le iai. E ala ona o le iai. Ona wangalo ia te oe le taimi le te soifua ma o wolai. Wa iai le taimi e tua oi ma le fio mai o Yesu ua te tau ona whai se tapenanga. Ua whai tutoa ma ua lata lata le fio mai o lo tātou matai. Ia vei tātou o ni e tapena. A o ile aso e fo'i, ma le taimi e fo'i ma iri su. Tātou te iai whaatasi manai o tātou ainga, i le langi ma le ola e whaamvau. Whaamnuia le atua i Amerika Samoa. Whaamnuia le atua i le ekalesia. O le suafa o Keriso. Amen. Vinga o le atua o le a whaawina ai le nei Sauniga, o le a langi ina lea e le au whaipesi.